kan unau te torpui tura local an torna sia pui tu mizo hetisa kan kalkhom hi NGO coordination committee mingin lom thu kan soya voina local khom zong zong te he mizo nam aloro pui zual ze na du sakna chibai kan buk chewani voina kan program man dan tur hetiang hi ani don ani suai tu hi lalung tuanga General Secretary Central YML Secretary NGO Coordination Committee Kania Hunser Mangtu Reverend C Chong Ming Liana Chairman Mizoram Kausang Suai to the committee Zai Paul Kangai Thanga Central YML Zai Paul Husoi Mipahin Hena Trangin Kangai Thanga U Arnold Heta President Central YML Chairman NGO Coordination Committee Mizoram Hena Trangin Kangai Thanga Hina Pahina Pingur Moi Sailo President Mizo Meiche Sui Khom Paul Hena Trangin Kangai Thadonani In Vaina Hian Nam Thil Ania Tlong Ngai Chua Zai Turin Mal Zai Pani Kanaya Kelo Thamuan Kimi Mamile PC Vanor Friati Tenui Kanaya In Trong Trai Ruol Nahun Kan Bang Bokanga Kai Suai tu Turhi Professor Malsom Liana Assistant Secretary Central YMA Anianga in resolution Pu Jacob Lalom Puya Lalmuan Puya General Secretary Mizo Sirlai Paul Inaron Rua Mananga Itsuan Mipui Auruan Pu Fabian Lau Fakoma Treasurer Central YMA Aron Kai Suai Don Ani Country Atangin Voina Hian Mizo namte inlung rual na kan unau te torna kau tanga kan huhi lomom kan tilaya kan ram suai tu te ei zon na kong sang athok tu te zirlai te le school no pang te in chuba ka chuan mani ei zon na voina na tru te kalsana nam thil ani ti ri helai mona lo kal khom te chunga lom thu kan se ni Voina kan kalkhom chan kan fria Manipur kan ZOHNATHLAKTE unau ten har satna na men lo anto ka chu har satna chuan he zoram he mi zonam atilungaya kan mitui atitla ani kan unau te torna hi ngoi renga thi thei kan ni lo wangin he kan torna trom puina huna hi voina hian kan lo mangta ani In Vaina Hian, in Lungrual na, an lan chian na em chu tu main, ko shante, Paul te, political party kan nina te, Sailovin, Mizo kan nina kan lungoy na le kan unaw te tornay min puar khom siya, alo lang hi, alomom kan ti, ani, in Vaina kan local khom hian, namdang mundang at sanga milo en tu te le, media te, anong vevangin, sapchongin toy te, We, the Mizo community, are extremely saddened by the chain of events in the current crisis within the state of Manipur. The recent viral videos of true ZOHNATHLAKTE women being paraded naked and brutally molested and then gang raped by an unruly Meitei mob not only indicates the failure of constitutional machinery in the state, but also reveals that humanity has been severely torn to pieces in the state of Manipur. Today, we the Mizo peoples have gathered here to show our support and solidarity with our brothers and sisters in Manipur. We share your pain and sufferings. We strongly condemn the inhumanity of violence, rape, killing of innocent people, burning down of churches and demolition of houses. We urge the central government and state government of Manipur to restore peace and normalcy in the state of Manipur. Vaina huntuang takamang turin kanin ruwa mananga harum tho turakal khom kanilova remna le muan nangai na mizo kal khom kaniyangin Vaina hian kan unaw te torna trom puin tuang takahun kan man theinan kan ngai tuana te kan seng tlang don nia kan hun ruwa manangin kan kalanga
tuna chuan hun chairman man sakturin Reverend C Chong Ming Liana chairman Mizoram Control to the committee kan so mga ani hunaman zo hian somnon ngai lovin central uai me zai polten an hun an ron mangzui don dia Reverend C Chong Ming Liana lo so mangun in the hawing Mizoram mi puyai oin kan lalpai suwa Krista min chibai kabu ka chu pathian thu thiang le lo ngai thang u sam somre de pathum na chang khat achang a pathian thui lo ngai thang u o pathian trong lovin nom suang che o pathian ngoi ring suang che ngai te nang ma do tu te chuan samur mura nang ma ho tu te chuan da kho roa imi te hi verve takinan phiara imi thu ru te chunga hian a chelamin anin ron hloma owu an ham lo khopin itibo rolang u Israel ho ming reng hi khiat ringam lo na turin anti a thukat voina nin rona ichunga achelama titurin thu adin tiam loma pathian thu thiang hlim undang mi kan chiar le anga rom bung som pahni chang som le pakwa du tak teu in phuba la sula pathian thin ur nakian zok ro phuba reng ke malak tu rani ke man ka thung ru lang lalpanati ti ziak anisi a mun khatabi kan chiar le anga sam za som ni le pakhat na chang khat le chang ni thu lang lama te khiam kamit kan len chawang khoi lama mi nge mi chan pui na tur lo thengang mi chan pui na tur chu lalpa le le van siam tu ne na mi lo thengang kan Bible chang chiar zui pain thu toy te hat soi ve ka dua vona hian thal ho pui rin fur pui ngor chuak angin voina kat kal khom na chan ber chu Manipura kan ZOHNAHTLAKTE te zinga buai na lian tak chuak chuan he pun khom na rau pui tak Manipura mi ZOHNAHTLAKTE kan Christian u nau te THLVANG HAUHNA hi aron hor chuak ta ni kan khiat thewangin Manipura kan ZOHNAHTLAKTE tuar na hi arap thak tak zeta kan khiat thei china poi soi lo nun na za chuang zet la kan ni towa khua za sub kuale pasari halani ya in sang sari chuang mei va pa achang towa mani sahim na zongin raw tlan Mizorama mi sin li sang khat sali som ni le panga zet an lo lut to bokani mei che poi soi lo tam tak pong sual le tha an ni ya pong sual mai ni lovin Christian mei che pati phei chu an mei che za omna za sak na nei ei lovin saruak ngal ngatin kholaya rantal tur kai takin an kaya pong sual turin ram nuai lama an liam puita ni ti kan mu theu kha avarak thak em setana meu point em ma atin karing
จะมีอะไรไหมเรากันอูนาวป่าเดวิดเทียกโบอนุนนลักสักดูตกไหมเราวินอลูอันตนะทลายลูนลายปละอันตารติกันนันเสียอวราบถากเอ็มเห็นกันอูนาวตัวนั่นได้กันโจมปุยกันตัวปุยตักเสตนิติวันไหนยันเฮลัยกันปุ้งคมเฮียนอลันตีเรนีเฮตียงอุจวกตะกัดทารุมถอนอินไฮสักได้กันเดมตักเสตาเข่งโดนโตโลเซกัดดูตักไม่วันนี้เฮตียงตัวราบทักตักเฮียนส่งหน้าทักแต่ฮีเรียลรมุนขัดเทียนลุงมุนขัดมินปุตตีร์แต่ลักโจกันนี่เจ้าบางชวนวันไหนเฮียนส่งหน้าทักตั้มตักเตกันเหล่าปุงคอมถึงตาฮีเราก็คอมส่งแต่จุงอารมณ์ถูกระสวยตักไม่วันนี้มันได้พูดกันส่งหน้าทักเตทารุมเตลเฮาลวมวนอมตะกาอันทวางเฮานะ peaceful demonstration หุ่นบวชใส่ตู้ NGO coordination committee เตจุงะโจรัมไม่ปุยไอโออินลมถูกระสวยบกันนี่เฮบวยนะฮีจีเลจีนการอินเรมโลนะอากินหลังสารมาเสละอเพนาเฮียนคริสเตียนสาคอนเอกเจ็บนั่นแหละหน่วยบูดูนัเลียนตักไอถูกผูมันในตีฮีไทยรัวละนี่เราคริสเตียนเต้นสะตะกับปะเทียนกัดเบียกน้ำมุนปะเทียนเบียกินเทียงลิมกันตีเล่ทอกตูเตควอเตอร์สจะวายจะทุ่งสมงาลายตีบรบานเล่ฮาละไม่ว่าปาเตจัดดีร์อันโลนิตาเอ็งกันเบียกอินชัวสัมเล่ฮาลาเฮียนไม่ตีคริสเตียนเตเบียกอินโปอันชัวจวงละวะอันฝ่ายนาเวกันนี่เจอจวนเฮบวยนาเฮียนสาขที่เล่นทุกภูมิติอัตารหลังปอยตักเสตันี่เฮทิลเซงเฮียนอินเดียรัมดานปุย right to freedom of religion อักลตตาแห่งทิลฮิกันดิมตักเสตกงรันเฮาเต็นมิโซมีปุยเต็นกันดิมปกาแห่งทิลฮิกันรัมมีปุยเล่กงรันเดียนกันดิมตักไม่ว่าเข่งนนโตเราเซกันดัวนี่จะได้ไล่ชวนมณิปุรสรการเล่เซ็นทรัลสรการเต็นเฮบวยนั่นจะเฟลตุมนั่นตักนี่หรือว่าเจ็บอันละเราไม่รอให้จูอาฟ้าปุยเอ็มวันไหนยังอันเทโตปะอเมมีดานตูร์เฮบวยนั่นตีเรดานตูร์มวนอมตะกตีเรดานตูร์ซงตูรินกูรันมินกันเงินปกติจานรวมกันโซเมกลายเฮียนลมจุสวยนาดังในแหลกกระดูมณิปูรกันอูนาวแต่ตัวนราบท่าตักกันเรียตาเฮเซนลูมินามินบัวปับลายปะทารุมโถนัตลวะอันทวางกันละหักไทยรามฮีอวลอมเอ็มให้อเมซวินคริสเตียนเอ็มมันนี่เองที่กันโดยวางกันนี่หรอวะปะเทียนทั่วคริสเตียนกันนี่ฟังเจ้าวันนี้ดูตัดเตวอินทุบาลสูปะเทียนทิดอุนนักเรียนจอกเราทุบาเรงเกยมาลักตูรนีเกยมันกระทุงรูหลังลัลปนตีเฮียนมินทุนุนลัดวางจอกกันนี่เกยนี่คริสเตียนเต็มมันรัวเลยอินหาได้เจมเซนเล่เจงร่างกันอีกแล้วจงใจนั่นแหละกันหวานปะเทียนกันมันรัวเล่กันยิงหลานอันนี้จอกลางละมาตะเคียนกมิดกะเลนสว่างคอยละมามีเงมิจันปุยนาตูร์ลูเชงังมิจันปุยนาตูร์จุลปาเล่เล่วันเสียมตูเนนามีลูเชงังตีขานรันปุงหัวปินกงรันโปรังฟังกันจงใจจุระฉันเอ็มไงโปครั้งเต้นมณิปูรปัวละจงใจนั่นปวดใส่เซลปกะกันจงใจนะจุลปนาหุนตะการนช้างตา
ichuan India ram dan mangaro rel na sang ber Supreme Court hial pathian ngei chuan man ruam mangin aron ko e tan he hei kan tong trai chan na ani kan ti lo thei lo Supreme Court ngei hi kan ai o lang ma ding chun lo ni ta lawani hi cho mai chu la ni lo e tharum tho na u chuak tak le rap thak tak hian India ram mi pui le thovel ram phang phraga mi pui te kai harin lalpan tuar tu te lama aron chan tir ta lak zo ka de he Manipur kan zo na tha Christian te pathian thua wanga an che ze boy tak le an chong trai na te suan thovel nam ten thin lunga soi hi nga akar che a an lama achan tir ta lau zo ka de he hei kan pathian na tho avani chiang em lalpa chu fakinom ro se kan pathian hi rin tlak pathian in nga na tlak pathian trong trai na chang tu pathian ai alamai chang tlatang u ama chu ring bur phot mayang u kan trong trai no min chan sak se lang lalpan kan za tan mal som ro se amen i trong trai ang u lalpa kan pathian kan pa du tak min mangai tu với này lại huna kan lo pun khom chan chui fia e kan u nau zo na tha nang ba kan rin pui ngong kol kan ba pui kan Christian u nau te an chunga leilen na le ti du da na na satak athenga heng tuar na rap tha tak kan riat hian Mizoram chung an ring tu pui len u nau te thin lung he na tak zeta amai ro chulal pa tharuma beilet lam kan ril ruam lo ide lama kan lo kun ta zo ka ni kha kan jong trai nai changa naging tu ai hian kan lam chang mi tam zok le thil ti thei zok min beng se la wangin lom thu kan frila che voi na hian lalpa kan u nau te tuar tu te le ani le lo chan zong zong te kan tuar puya an tan kan dil sake lalpai thil ti thei nai nangin thua mang che voi na hian kan man ro pui ber chu lalpa nangini e khovel hi lalpa imi te chak na ram ni lo ma sela nang mi chak pathian kan lamai chana wangin kan he zelang ti kan ring tlatani chawang chon lalpa indo na chulalpa indo na niya ne na chulalpa tani tin voi nai hian i ne na kan ronin hlan thar le e i thil ti thei na ro pui tak chu lalpa kan zo na thak Manipura kan Christian u nau te chuwa lan tir sel la an lama chang chat se lang che Israel fa te lamai chan thlat chuat eng mai nan ne thei lo lalpa ato pa chuan an ding chuak ta ni khu an mi po lalpa ding chuak ngai an ti kan ring tlatani an chunga ro rel tu ten dik ta ka ro rel thei lo tu ring an then lung soi hing la soi che la ti dang lam ngai piang ti dang lam zo kang che i mangai na thin lung nang in dai tir ve zo kang che voi na he kanun man na hian har san na le buai na om phal su la muan om taka he kan program hi nang in min len chu puyang che kan thil ti sual min ngai dam la chung chui fa pa la li su Krista mingin kan di le che amen Central Way ve sai Paul te in buat se chungin hey voin kan kal khom a hian kan unau te chunga laina dalan tir tu kal khom an thon te ma lom le a engemo in chil pal te la om ania kan thut dana te chu wang chuan phim khur tang turin kan hanin nge na ina thei chen chena thut ni thei ta sela kan hun nei dana zir khan chu tu te point kan hanin nge ani e
chuan thu soi kan ngai thanga puar lal he the chairman NGO coordination committee le president central wai me thu soi turin kan so manga thu soi na hun man zo hian ke lal thamuan kimi mami la hian zai turin lo chuak ngal sela thange voina kanunau thawang hau tur le an torna te torpui tura me pui local zong te chunga NGO coordination committee mingin lom thu kasoya chibai kabuk vek chewani Manipur kan mi zo pui le kan unau dang te torna hi anasa in poi kan ti in mi zo nam ang po in kan rilru anatak zeta kan thinlung arumani Manipur sarkar ten kan unau te anveng him zo lo le anin le lo mai ba ka biak in te hal saka nunatam takina tuarte mei chapoi soilo sarua ka soi saka tha zui anni te pong sual anni te hi tuar har kan tia kan phet hiam lo tak zet ani mizo mi puiten enliam harsa kan tia kan hachang kan thial me ka India sarkar hian arang theyang perin he boina hi achin fel kan phut tlat ani heti khoba kan biak inan hala min pong suala kan mei chiate saruak ka soisaka ti duda pong sual tha anni nu po a balak na India sarkar balak na kan mu hian abei tham kan tia condemn tak zet ani mizo mi puiten phubala kan chaka kan hachang kan thial a chuti me laya mizo mi puite tharum tholawa kan om thei hi alom om kan ti tak zetani tharum manga buaina chin fel hi thil har sa takani sarkarin he kan unau te buaina hi achin fel thuai theinan in pum khatna thatak nen tang rualila kan hena pathiana oma anin min ruayanga nena kan chang nge yang ti hi ring tlatang Israel fa ta mei alle chum dinga ruai tu kan pathian hian voina hian min ruai yang ti hi ring tlatang polang le mi malang in kan rilru ana thina kan thin arima a om ani amaro chu voina hian NGO coordination committee te malak na te ngai chang thiama mani pol anga thu chu siam le malak pop hi afu berlauti ria in sum thei ni se kan du tak zet ani an mamo te khiat sakin itan pui zelang chole chome te an mamo a frontline duty te eile bar po har sa takin an oma chu mai ni lovin kong thang in sil le fen tur te an mamo a helai ra tan mai ba ka hilai kan unau ten mamo tam takan le chome te po an mamo ani an chome mamo zinga hian marcha te poi tel ti hi siang voina mizo mi puite hetit zat kan kal khoma kan ram hruai to lu ber kan chief minister te kan deputy chief minister te kan minister te le MLA te mai ba ka party rang hruai tu te ko hruai tu te ne na kan tel thei hi ro pui tak setani mizo te kan in pum khat zia atilang hle in ka khia India sarkar hian keni ZOHNAHTLAKTE hi khwale tu yamin ngai veni chuan kan unau Manipur omte buaina hi arang thei ang pera achin fel hi kan phut tlatani voina hian India sarkar hian khwale tuiteng ei sahim mazonga Mizoram ral tlante tran puina tur sum Mizoram sarkar ina dil ngoi po a ala pelo hi khiat khiam har kan ti a in thiarna lova kan unau le in le lo kang ral vekte tan puina tur hian Mizoram sarkara central sarkar hian tan puina pe fat turin kan phut tlat ani NGO ten kan thei angin kan tuam loma kan ti thei sang loma se vo in khekin sil le fen tur an neya chonghei lova an om thei hi alom om tak zet hemi ko hian sarkar malak na le political party frang te pol frang malak na te lom om kan ti tak zet ani
Mizoram mi puita tan ruang na hi aro puita seta kan ei chuan an enga tom hulna kan nei chuan an hulang ti hi NGO tengai dan ani Sri Modiji, Honorable Prime Minister, I want to ask you a simple question. As the leader of India, the greatest democratic country, why don't you take steps to address the situation in Manipur? We, the ZOHNAHTLAKTE people, a small population, are living in India peacefully under the aegis of the central government. Our brethren in Manipur are suffering untold atrocities. Their houses are burned, their place of worship are burned and desecrated. Our sisters are raped, and their naked body paraded in a shameful manner. They are being killed indiscriminately. Our suffering is much, and we felt in the depth of our heart for them. Don't you think that they are also Indian citizens to be protected by Indian laws? I urge you honestly to protect the ZOHNAHTLAKTE people in India. Like many flowers bloom beautiful together in a flower garden, I sincerely request you to take major steps so that all the communities in India can bloom and prosper together like different flowers. Engtinne kan parnute video viral awang chawa khowel na fiat nuwa iche thut chauti hi India Prime Minister po kan zot non le boke ato pera chuan pathianin nama min siama chun ham te chu khowel mun frang franga kan ve a kan nam hun le tlang te dang ma se unau kan ni nai thei hil lovin in pum khat sau savila kan in pum khat that phat chuan he nam hi khowela hian ala par bul ve nge yanga zofa te tlang frang franga te hi itang rual zelang o tran rual na hi chakna ni sia mizo namdam reng ro se kalome oh asamnen ramriya kan buaya kan mamo lagluna dancha ani chumkhan tuna har satna to kan unaw te hian ei tur kan nei chung chu in ngei bik lowang min ti ani kha tuna har satna an tok veta nang le ke hian enge kan ti ve don voina thale zung senga kong zo tura lo thok chuak zong zong te ba ka in lama changa mi lo thir tu zong zong te chang rual le zwalin in sui khomila kan unaw te tan hian kan thei top I chwa zelangu tin ka ron som cheuni o nang kan lal kan pathian ti ra kan sange
la ber te la ber chuani romi resa gamche chu vang in no kan pa hey kan dil ber che kan ram kan nam min chuan nang châu kan thang la che chun lam le pon lam me ma in do na theng ma se ne se tu ri mi pui la ro mi le sa gam che Who are long hita? President Central OMA Chairman NGO Coordination Committee in Pum Khatna Chul Ziale Namanga kan in 3 ton poimo zia Mitarlan sakavangin lom thu kan soya Rorel na declare rorel na tra kan dai theina turta na kan biak pathian ta na kan rinom chul zia Kelol thamuan kimi ma mi hne na tungin kan ngai tha chunga lom thu kan soya ni Tuna chuan thu soi kan ngai thalenga Pingur moi sailo President MHCP General Headquarters ne na tungin kan ngai thanga thu soi kan ngai thak zo hian trong trai ruam na hun kan banganga somno ngai lovin Professor Malsom Liana Assistant Secretary Central OMA min kai shui turin kan som zui ni sela thange pingur moi kan some Voin hian kan unaw ZOHNAHTLAKTE tuar puina le THLVANG hawa kong zoron pen chuak zong songte MHCP General Headquarters pingin Chibai Kabu Kacheu Thian chan thi ngam mizo thalai rualte kan unaw te THLVANG havaron pen chuak zong songte u mizo ni in vadinwamin tha in vadimong te lul en kan pile pu te kha nam huai sen zan ngai lo an ni kha tu man kan la hai lo hi ka vahan long te lul en kan unaw te tor na la sajia kan mu hian kan lung hi adam thei mol lova abi takin kan mei chat pui te som taka ngai sak le a hu hova rap thak taka pong swal an ni te mol phau taka ti nom na tha hian an ni zui na te hi ana kan van di tak em kan unaw te nat na hian kan na ve tak zeta kan ruma kan trapani hetianga nei chia te lakaro taka chethin te shem nana tak pengei turin Manipur sarkar kan nge na mei chemangang le thabar te chan him lo tu Manipur sarkar le police te hi condemn tak zet bok ani tin Manipur boy na ching fela mei chia te THLVANG na taka hau turin central sarkar hau tu te kan phut tak zet ani NGO Coordination Committee ina ma kan lak na baka MHCP General Headquarters hian
Manipur ZOHNAHTLAKTE har sat na sukyang tur le abi taka kan mei chiat pui te THLVANG hau turin thei to pin ma kan la to a President of India lekha kan the luta Central Minister Women and Child Development kan Minister kan the luta Chairperson National Commission for Women Chairperson National Human Rights Commission te po kan mu in kan lung oi lo na te kan lo khen to bok ani NGO coordination mingin Prime Minister mu kan tuma kan mu thei lova lekha ero chu kan the luta Home Minister kan mu le a tin hemi lama po hian arem muin Law Minister Central Law Minister te kan mu a opposition leader Urahul kandi te po kan mu ani tin minister dang te po mu central hian coordination committee hian kan nei ani ti kha voi ni hian kan hriat thar le ka dua kan soi du bok ani rai kan te so bol na konga tha lo ila tu na khan kan ngai tha a mamo an nga le a an mamo te hi eile in te sille fen te ani a nu ho te po ko san nu ho te ang te po lang te pon kan trang na sa le a voina hian NGO coordination committee mingin lom thu kan soi du boka I trang zelang u kan chenom Manipur me te che dan hian kan thilung atina tak set zeta mei chechunga an che dan rofa tak mai te tual tha te biak in ti chiat te hi Indian constitution le dan bo chiat na lian ani ti hi voina hian kan central froi tu te le mi pui India ram mi pui te hian sia ila kadua ama ero chu anni ho hi pathian po shelo tu anni tlat mai ti ero hi chu isya ang u pathian khatu ni se ti em hian an khosadu kherlawang ti hi karin chatani keini ro chu pathian nung ring tu kan ni tlat awangin ring lo mi te anga kan chet vesel ero arem pe lo ti isya ang u Manipur mi pui zong te tan I trong trai molang uti in zoram mi pui te kan sa du bok ani kathian te khan sap trong in an tirivexia kem kan tirivenge The MHP, a women-centered group whose very foundation is to stand for women, empower and uplift women irrespective of caste or creed, is deeply saddened to witness the turmoil brought upon our fellow women in Manipur. We strongly condemn the use of women as human shield in Manipur. We strongly also condemn all forms of assaults on women, the public parade of naked women for a show, and torturing a woman to death, which on all grounds are unjust and indignified ways of threatening other human beings, alone women. We strongly denounce the weaponizing of sexual assaults on women to spread fear and terror among the target group in Manipur. We also truly disheartened to see the forced migration of women and children to the neighbor states as well as the rest of India. It is our prayer that
the displaced families can return safely to their own homes in Manipur and reunite with their families. We strongly condemn the concerned government for undermining all these incidents by not taking any measures and instead flaming up the fire to kill our fellow citizens and burning religious places in nullifying the Constitution of India and the law of the land. Lastly, this is what I have to say, or I should say, we urge the citizens of India to stand in solidarity with the women in Manipur who, despite the threat apparent and implied, are standing firm on the ground for the sake of protecting their family, land and people, and also to use our voice to condemn the atrocious and deplorable violence on women and to urge the patriot political leaders and judicial to take matters into the swiftly and bring about law and order in Manipur. Kalome. Mipui kalkhom kan chantema injil palte loma bangin kan na nga ya khan de vila tei lovin chu tiang tu chuan kan hanin nge nani tun huna hian Manipura kan unau har sanatok me ketan pathian hena kan tong trai anga tong trai na tu pui tur pali kan soyanga tichuan kan tong trai zoa helaya tangin atong na kanon siam donia apakhan na chuan Manipur buaina wanga kan unau har sana sang to ketan kan tong trai anga in le lo chante tan kan tong trai anga nun na chan ka chung ko tan pathian om puina kan din pui donia kan unau ten an dik na le chan pho dik tak an chan thena turin pathian nena kan tong trai anga Manipur state a rem na le muan na aom thena turin pathian nena kan dilanga kan unau ketan central sarkar le Manipur sarkarin dik takaro anreal thina turin pathian nena kan tong trai don ani helai muna mai lo in lama TV le media sang kaltlanga ron thir tu te po mani namun thewalo tong trai ve turin kanin som ani tuna khang tu pui mang khan pathian nena elo tong trai angu nun na chan mi zatsuang an oma an kal santa an chung te ithamuam turin vana hian kan ron dil ani nangman biak na mun biak inte lalpa suwa sama hal ani tei poi kan ti ema lalpa vana hian mi zo mi pui khovel mun sang om tei kan rilru ana kan rum tak meu ani lalpa ithamuan na kan ngaya voina hian lalpa kan singa lom la itharau thiang lemin lalpa nani min chung khat la zofa khovel mun sang om tei lalpa nangin unau nalin pung khat na nangin min peang che lalpa kan pathian Manipura tuna hian kan unau ten anin le long te hum him tumin thei to pin ma an la an beya ma sang atanga lalpa an ram an lo chen to na hum hal turin thei to pin ke an pen ani chung te chu lalpa nangin ti chak la an tha ti chak la tha lawin lalpa nangin yom pui kan dua anin le lo an ram te chan lo an nei nen se the turin lalpa na in chak na in thua mang che
lalpa kan pathian in mangai tu nangma ring lo le nangma shelo ten ram an kai suai chuan ram mi pui ten an tuara ram chunga har satna atheng thina ni ti kan ria a chu tura hian manipura hian kan mumek ani lalpa nangma ring lo ten tuna hian ro an rela chuan ro re nang satak chu lalpa zofa ten kan tuar mek ani lalpa manipura kan unau ten an dik nale an chan vo an den su an nei thina turin lalpa ro rel tu te mit ronti men sakla lalpa kan pathian mi mangai tu rem nale muan na om thina turin nangin rem han duat ang che lalpa kan pathian voina kan unau te tor na hi mizo nam tan nangin malso na ron thlen lang khovel mun sang tlang sanga zofa chin lung chuak om zong te a hian atharin in pum khat na te in una na te tran rual na te nangin min pela he hun hi nangin mal min so mang che chung chi pa isua krista min kanon dile amen. Ingur Moi Silo, President, MHCP General Headquarters Sunga Lom Thu Kansoya, Pu Professor Malsom Liana, Assistant Secretary Central YMA trong Trai Rural Kai Suai Du Sunga Lom Thu Kansoya, Guna Chuan Voina Local COMT Hian, and Resolution, Sarkara Kantlentu, Minchia Chua Sakturin, U Jacob Lalom Puya, Lalmuan Puya, General Secretary, Miso Sirlai Paul Kanso Manga, Anin Hunaman Zohian, PC Vanar Shiati, Tenui, Helai Hunahian Zaiturin, Kanso Ngal, Nisela, Trange. chỉ bay vết luôn đấy với Manipur kan unau te THLVANG hawa pung KOMT hian resolution panga kan neya heng te hi ani pakhat na Manipura remla le muanaom theinan India sarkarin chak takin ma larose tiania panina democracy zaumna tundin ani theidan sarkar lai puin amo phurna len thuai ro se tiania pathumna chuan Manipur buaina wanga ile lo chante nun na chante le liam tuarte zana dom na pe ni ro se tiani apalina chuan zona kha nulapani an zaom na tibur banga sarua ka kholai fan puile po sual tu te laka an phuto sem na pe ni ro se tiani pagana Manipur buaina wanga biren sika sarkarin ZOHNAHTLAKTE thubuai asiam sakle zetang zong te hi chua vat niro se titenia he kan resolution te hi India President, India Prime Minister, Indian Home Minister ate ne la thelu ngal ani don ani zonam dam rak ro se kalome Chin lung chuak zofa chul khat chuak cheu tu ma in tha tham thei kan om love in sui khom le zai re lango ti la kan sop don ya a kan in ring in sui khom le zai re lango u nau te u in dam tang lomo rinong na chi bai in dong theye chi lung chu kha sâu rong che về la mi
tiếng lên cắn chân vô cắn biểu đây đã con chú thấp thoáng tu rin neng nghe căng khi ta căng lên in suy khổ lệ dài lệ lòng nào kêu hàn đồn non lệ kêu có vẻ u nào không đong cha tiếng zeli kan ni na chung bất theo lâu loạn sang khá in suy khổ lệ dài lệ lòng amai wa de na le mai o chang le thar de en nghe gan tiếng le con chân vô con biểu đây đã con chú không thoáng tu rin nên nghe gan khi ta căng lên in suy khổ lệ dài lệ lòng u nào kêu u đam càng lo mơ rinom đã chỉ bay in buông nắng lệ chỉ luôn chú khá sâu pha gần mi sharing in suy khổ lệ dài lệ lòng ô lệ cột tập tắc na gặp bay nó rinh tiêu in ô chẳng lệ khởi đen em nghe gần tiếng lệ cắn san vô cắn biểu đây đã con chú không thoát tu rin nên nghe căng khi ta căng lên in suy khổ lệ dài lệ lòng in suy khổ lệ dài lệ lòng Hello man Fu Jacob Lalmuan Puya, General Secretary, MZP General Headquarters, Voina Kanin Bukoma, Kan Resolution, Mint here to a Saktu Chunga Lom to Kansoya, Tin Agomoy Takle in Sri Kong, Atulzia, Lamanga Miron Puan to a Saktu, PC Vangal Shiati, Tenui Chunga Lom to Kansoya, in Voina Helai Hun Kanman Zohnuhian. NGO Coordination Committee at Shang Paul Obite Governor kan resolution Prime Minister Kaltlanga Prime Minister kan thelu turte Union Home Ministry kan thelu turte chumi thelu tur chuan Obite kha helai hian kan buang chang deuh don dia tuna chuan mi pui au rual na hun kan mang donanga mi pui au rual na hun kan man hi ufabian lo fak oma Treasure Central Way mai min kai shuayanga kan hun nung lam ani to trăng tlang de vila atop then tlan tumila atrange ku fabian lo fakoma lo so mangu hỏi takin thầy thầy chu iding ang o chan rual la tur kha kan u nau ten ni tiani Manipur mấy tỷ tên thì bao giờ anh tụm mát thì anh đi nó chan rual na Central Sarkarin tire phuai ro se Antidonia Manipur nam le nam kara
condemnation tin kan cha do nia Manipur zo mei chia te chua mei te nun rong ho che da ni kan ome tin voi thum kan ti rual kan ti non hal do nia Manipur zo fa tu lo zam su con ome tuna English version we condemned tia chan mai tu ra ni Mr. Biren Singh, the vicious, brutal, unsupporter of unlawful activist Chief Minister of Manipur. We condemn! Panina chuan, we condemn thấu khan kan chang donia. The perverted and brutal activists and ethnic cleansing insurgent in Manipur. We condemn! Right now, tin tan long chao rual do nia ai poi voi thum yang o. Respected central government resolve the cleansing ethnic movement in Manipur. Right now! Tuna, we are with you in kan sao don ya. ZOHN ethnic in Manipur. We are with you. Ato beratan peace. Voi tum kantidon le donia. We the Mizos are peace-loving tribe, and we want peace. Hello, tuna chuan in pum khatna hla kan sohowanga central wai me zai polte min kai shoi turin kan so manga hela kan sakzo hian lalpa trong trai na sei rolin kan hun kan ti top don nia central wai me zai pol ilo so mang a thei thei kanam huna lo tingila kan thiam angin kan lo zom don nia thei to bin zai ho bo Rinnom na chibay indong theye Chin lung chung khat zo ram che bela mi te Yin sui khom le zai re lang u O chang le thar ten enge ka tiang le khom le zai re lang u o chang le thar ten enge kan tiang le
tlang lo mo rin nom na chi bay in bu kang le chin lung chung khat zo ka kan li sherengin in sui khom le zai re lang u o chang le thar ten enge kan ti ang le lâu trong trại rùa làng ư cần pa và nam mê Iram lo keng rose, ilu zong